Na nješkajšim dňovým šore u Republičním parlamentu nachodzaše okrem zakonoh, ktorýž dotikajú lokalnej samoupravi, vymenky zakona o pravoh nacionalnih menšinoh, vymenky zakona o službenim hasnovanju jazika i pisma i vymenky zakona o nacionalnih sovitoh. Med inšim u zakonu o pravoh nacionalnih menšinoh i u zakonu o službenim hasnovanju jezika i pisma bilo položene, že u Narodnej skupštini možu beše dovat poslaniki na svojim materinskim jaziku, keže ih je vecijak 2%. Ja na toto napravila amandman, gdje sam napisala, že to diskriminacija, že pripadniki nacionalnih menšinov i tak njimaju zagarantovani mesta u parlamentu, že še angažuju i najpovem uhodza do Narodnej skupštini prek velikih strankov za svojim najpovem robotu i zakladanjom. Ministerstvo lokalne samoupravi malo porozumenja na to svoj moj amandman, prilapeli ho, s tim, že še bude muši za tot amandman glasat na Shadski. Kad bude glasanja, to bude slidujućого tižnja posle načalnej rozpravi. Ali je sigurno potvrdzene, že to amandman bude prilapeni. Skupština potim dlužna, že bi každomu pripadnikovi nacionalnej menšini, ktorý vyraži žadanje, že sebeše dovac na svojim macerinskim jaziku, obezpečela prekladatelja s tim, že še to odnoši i na pismo, da bi šitski podnješeni dokumenta Skupština mala prekladac.